Bugiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni jwitite na mbere bwegaga nkugwate ogeni kirinteto cietu thaa mugwanja mbetagwa Dorcas Wakaria. Bamwe bambe umbithi kuma gicigo gia South Imenti ni bameneretie wagi witi na mbere muno kugwa kwa rwangirwa kithomo. Ni bakwenda mubunge wao Daktari Shadrack Mwiti gucokia bioria bia niki kithomo gikuoneka kutherema gicigone gia Kiharu kia mubunge Ndindi Nyoro na bonthe ni abunge bakwamukira kigina gia CDF. Bu ni nyuma ya Ndindi gutumiria tayari toba gicigo gia Kiharu bakareaga ciringi 500 mbeu mbithi baba bakiuga kwina ana kathumba mwankira nandi batatonya cukuru nontu bakwaga fees. Enda kuria President Gachongo kaeja Ndindi Nyoro mbeca wenka na ntu ndene South Imenti tutikona maendeleo kintu kiu muno giturumite turi antu ba ndene South Imenti tukiona uria Ndindi Nyoro athithetie ndene skuru ciawe tukiona Ndindi Nyoro uria na araugire bakathoma polisa me thai we muciari ciringi 500 ingutiki utoteja kwa uti muciari uteja kwa 500 utote umba kuthomithia mwana we ndene Kiaru na ndi turiuria atiri South Imenti atwetete na from 2022-2023 na a million 50 toza 2023-2024 na a 184 million which is CDF. Toza 2024-2025 we have 188 million na toza 2025-2026 na a mbeca tia 202 million toto ekeda 730 million mbeca ure turiuri na chieta Kiharu na area atukuona MP wao akirunga makabera twitite na aba tu South Imenti re wetu ari bubuka na ate atarunga matwira ora twitite na tukiora iyo wa Kiharu na ararunga mire uga mwaka jojo bari thomithia 500 shillings only auga last year bathomithia 1500 shillings wetu na ate gutwira ora skuru cietu ikuthomithia ugwe inyegi tarire turomba kuro twirire wina into biaku lakini awa 730 million mbeca irio nenkeru kuma gutonya wi mujumbe mwanka thai tutaciona na itukwenda accountability mbeca yu kana utwire otanenkero nwetire o mama mbunge ikigawa no ntogwe watwire wina power na wina mbeca gwita ngugi ipa wake wagite ndikuria thai tugukwa power ri ko gatunyamaria mwankari wa 730 million ukarea ka wikagia na kiuria gitu twire wikagia na uikitia na mwanka thai ara Kiharu tukiga wa grade 10 betonya na chiringi 500 na aja South Imenti twatukwire atiri munene tutikumenete ito jojo ende menya atiri ana betu injabari ibare migucoka grade 10 ito jojo ana bakaurira nja jojo na wena mbeca jojo igeru akari baku bara bakuringira kiao bacogerie no ana skuru ana batige kuthina ene ngubwaja thai mwana secondary ngiri mugwanja na Kiharu ciringi 500 turenda kuria atiri batu turi akariba South Imenti atutathuranire kai Kiharu akikathuranire rojo ninokire atwire skuru cietu ethira ikathoma wana ngiri 10 kana ngiri 1 kana imagana zaire kana ngiri 8 no kire rojo tu atwe straightforward kenda watu tuja akariba South Imenti tumenya mwerekeo jora twitite muntu ura twathurire ati na Indias cietu turiuga atiri 2027 na ntu Dr. Shadrack Mwiti ugo no remero igututethia turi akariba South Imenti batu turiuga atugocencia na ntu nuremi gutwitira ngugira twakwete ngugi ciaku batu tukona na ndege utumbenya komenya thina ira tukurukairaga na maturene jetu batu tukwenda mutongerio wina maendeleo mutongeria tukeraga atuigwa mtoromba gwitakiwe wina thina ciaku kwa address ukamwira wina kathina gocokia mwana skuru nukwenda gotethia na gakuthikira. Munene wa Minister Musalia Mudavadi na ugete atirira nontu bakubunja kiama kia ANC gutonya thirikari ya Kenya Kwanza nontu ritingo gibora Rais William Ruto ni bonekete burino oguni na rombete ya Kenya na munombe umbithi kujuki bandi kenda baringira Rais Ruto kura tam ya ijiri akiromba mbe umbithi guchiebania na tongeria baria bakubenderia siasa chia ukabila. Kama jirani wenu kama mama hapa mimi nataka niwaambie
Musalia Mudavadi alikuwa party leader wa ANC. Mimi siasa yangu si kubahatisha. Mimi nikavunja chama cha ANC, nikasema kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba kazi ambayo rais wetu anafanya asiwe na vizuizi. Mimi nikavunja chama cha ANC, nikaungana na chama cha UDA. Hiyo ni message kubwa ambayo nimetuma kwa watu wa magharibi na kwa Wakenya. Message ya kusema I have so much confidence in the job that the president of this country is doing that I have no reason to sit in another party but to work with him in his party tuende mbele. Kwa hivyo hiyo message nataka ingie kabisa kwa mizizi yetu, kwa mfupa yetu, watu waende kule mashinani wakijua kwamba we want to have a united Kenya. Hapa majirani wanaumia, nchi zinapata tabu, vita. President wetu sasa ni chairman wa East African Community, yeye ni chairman wa COMESA, yeye ndio champion wa kuleta reform kwa African Union. Yani ameheshimika kule. Hatuwezi kucheza na hiyo nafasi. Kwa hivyo sisi nyumbani tuhakikishe kwamba na sisi tunaweka nguzo ya kutosha. Ukabila tutupe mbali. Mubunge wa Yala Suleiman Shabal na aritete mukana tegeria atongeria bakaiba kiama kia ODM kweberia minister wa wenji Bwana Igajagoro Hassan Joho kumakia mene gukathiria inya kiama gike na kuretanga ukano kia mene kia ODM. Boni ondi mpangaratano na mpathuchi edete na mbere gukujerwa kia mene gike merie mikai yake nyuma ya gikuo kia mwambiria wakio Raila Odinga. See, what is very important is that the coastal political leaders are led by Hassan Ali Joho today. Okay, Hassan Ali Joho has been with Raila from 2004. He stood with Raila kwa hali na mali all those years. Okay, if you look at the time when Baba was being sworn in as the people's president in Uhuru Park, when all the leaders ran away because they were scared of treason, who stood there? Joho. So we can see clearly attempts to kick out Joho. Okay, the coastal politicians have stood with Raila since 1992, when Raila shook hands and supported IPK. And in 1992, there were two candidates. One was Omar Mwinyi, who ran in Vita, and the current Senator Faki, who ran in Changamwe. Both lost. Okay, or their votes were stolen, or whatever the situation was. But the relationship between Raila and coastal politicians goes back to 1992. And you've seen how Joho has stood with Baba all those years. As we say in Kiswahili, kwa hali na mali. So now any attempts to alienate this guy is going to backfire seriously. ODM, Baba left us as a national party. From Turkana to Samburu to Central to Mombasa to Pwani to Nyanza to Western. You cannot start excluding people now. It won't work. Otherwise, they will end up decimating this party and leaving a shell of the party. And whether they like it or they don't, you know, Joho is the coastal kingpin. If he leaves, 44 members of parliament will follow him. What will be left? So it is important that the ODM sits together and comes to terms. Differences of opinion does not mean division. We can disagree, we can agree to disagree. It doesn't mean that we have to fight and break the party. That is what I'm completely dead set against. There is a deliberate attempt today. There is a deliberate attempt to divide the party within. And there are people in the party who are being used to break up the party. Because a united ODM is in a very strong negotiating position. A divided ODM will become a bunch of chickens running around.
Akariba ndunyo bariko indene ya wandia kirwa na ari gicigo bunge kia Bure ni baciumiritie na kuonania kurega kunganirwa kwao ni kiraba kuga ni gutejanirwa kirimantu jegiwiti na mbere baugite nau bationa roje barabara injega stima ni thina amona mantu jangi jaria bagukurukira ontu kwegakia na aranande bakoria MC wao Jennifer Makena Murogocho na mubonge ntere umugambi ontorendikiri gutonyera na kubathangikira kendo turobwao kinyabo bwagira mwandiki wetu Ndeto kuma Bure gakimutegi nuori na rugono ruru. Bakiaria na nyumba ya Ndeto ya Weru akariba baba ntere chandu nyumba riko ikirwa nari iba gutariria bura bethiritwe batieto nyuma kiuthina mbere ta mantoni mabarabara na wagibwa stima nturani ciao acha akibu kuona ni okuna stima witaita mbere ndeu uti stima mwenye itui imbese nyingi mono cia stima na acha mtu akerwa itengiria 500 tukaciandikithia last rä å tä kä o tå kona tå karigwo na ndä ethe yamba bakwä ja gå tuia rä tå kagä ta atä rä u må rogoco awa MCA abana orä ru batå buru orä ru batå buru na nä twakå thurä te tå kwendete buru twakå thurä te ankoro emwe tå kiuga tå kethwo tå maguta na ndä thai aba itå kona mantu izangi njira naza inya tå tä rä ga kwä njärwa mugaä rä ga kwä njenjwa gå tonya akä rä re akawä ra twä njärä te kumä ra au imarinya jojo rinya twana bå ku itå gwä te aja rå kä rä narua tugä te njä ra u tå thithärue änjä ing'arang'oro no kä rinya kä u kä kunä kwe arega kugitabure maita maingi twimwiraga na ndi atwina peni kipindi gikuthira kagi kathira njira yetu andunywe ta thithwa roigwe dine stima iri kubwega kinyana baba na ndi bakuthoma yonto bakwenda tobimwe bye kwenda stima bena thinene na muno MCA tumwiriga ria aromba kura indi ntumwikire atongoria bara bathurire na kura babaririkane bakareta guntu kura kungi teja atura na twakira riko imbi to kwenda barabara ito kwenda ni akieto riko iria mochonko na ukanate ndio to kuria atiri kaba atu tena akieto kana batu antu bandunyi na atu aterwe tuto tuomba kuthikirwa tukuga twenjiro njira tutethinjairwa tuga thi stima je ito tena stima chiankira mwanka skuru atori barabara inge bate stima twajuriria marataji utekio tuona ito kuginya mutongeria watu rendikiri ito njora itherie ndunyu bariko koromba wa MP rendikiri turetere stima na inya ici cietha cia ruro ibo mbuga stima ikorokirite kwao na ndi ari tuangiri 35 akara munyi kwarukia gina gikingi kire yao kini batu na atu na ndi ontunye tuture antu katukire o itweterete ta mwingi jebeje batoe mutuonjo go kaneka na twatu na atu tukamenya tukathithia aba muthia Buru ito kuona ora kurarire lakini na atu teruje itwenjeri bwa o ijiri aja twachoka tukero ite kuma na iri mutu karigara o babeja kuthima ruju rwacho karuka njoro kaurare karo ithare thima machini gani rakwarite naza tutiona ruje ng'ombe cietu mbuga cietete gukua nuntu tirio batu tungwa iri biromire miundene na ente menye na atwetete twaromba na gitio gikinene buturikane kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi Ni bwega mutegeri wa Weru TV nontu bagwitana mbere kuthingatiria nteto cia Weru thaa 7 ukebaibia mutambo gacochokere nyuma ya kagita gati kuraja twite na mbere na nteto cietu. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Egwa muciari uri na kumakani kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kana iri aringiriria ukamaka kaire nonto PMTI iri atako mutetheria gukinyanira iroto biawe aje cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na Kinyanthi goro ciaome turiongere na arwa wigwatira utiabwa gukurugurira mirango ya Kendegoro na nkuruki kuigwatira mushara jo dollars turiongere obishine yetu iri iri town ya Nkobo are kware Heritage Hotel kumenya mantu nkurukiringa dimogo kurukira 0706 590 366
Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nĩ gĩteithio kũgwatĩrwo na kũigĩkwo ũra kũbatere kenda kĩũjũrana o ikinya rĩonthe irĩ batere kũbangĩrwo bwega na nĩkĩo aja Golden Pillar Sacco twĩgĩka mĩbango yaku na kũmĩtwĩkithia ya umithio igwatĩre nĩrwo nĩrwo gĩkundi kĩenu kana group loan na mainde kũmĩja mũthithũ jwenu bwajwĩka nyuma ya mweri jo mwaki na marĩ nĩ ja mwanka mĩeri 18 akĩ aja Golden Pillar Sacco no igwatĩre salary loan na mainde ja tantatũ ja mũchara jwaku na kagitaga kũrĩa nĩ mwanka mĩeri 36 nukubanga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri ja ngari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthitho jwaku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na guti na guarantors kenda kugwata nkuruki riongera rwangirwa turarunza ruri yakwi nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tugichokera kuingana nyuru muno kiritu kenkeni ontubu gwataga muno ana banini na arua ndagitari na kwaririo ontubu kiritu ana tunini akiuga ni ontu bwingi muno kiritu kenke nyuma ya tu guchiarwa na aria gwitana mbere na kuga kuingana guko ni guchumburaga ana kinyari mo bakaremwa gwonka. Mutegeri ndenda twariria mantu ja twana tukenke mantu jegie kuingana nyuru ana baba nini mono ibakarabe na challenges nene mono nontu mwana ri arare naja in the womb kana kiukia nyina ikurare na temperatures kana nyomeriri batikirite murutira jojo batikirite lakini ana baba nini baciarwa bejana ndike environment iraturi ibejere guntu kugeni guntu kwina mpio guntu kwina mantu ja maingi ukona na betu ibokara baigi agathina ya kuingana nyuru
na baba nini mono tukenke itukara tukigege agathine mono mono cha kuingana nyuru ukethera mono mono mwana oku bauma sibitari kama mwenye bakambiriria bare osibitari na ndi bakija mwana go karaingana nyuru utukwate mama mwana go kaekera nyonto kanywa ate ko mama igo karagita nyonto na ndi na ningienda kwira mutegerio kwa ujo ati kira mono mono gituma ana baba nini mono mono bakaraba ingana nyuru igento kemwe rikana mwana ojo ejere guntu kugeni atakara guntu kuku kairi ririo re abere ambere kwija guntu kuku kwene into bibinge mono mono twitaga allergens kana into bira byomba gutuma mwana akara aingana nyuru na into biu ibio tukariria thaiji biria tumba kutha twithithaia na biatuma mwana wetu akara ichumbura ithena cha kuingana nyuru na mambo bambiriria kuinganira nyuru au bakeje kurigia bana bao baitwa nyamuchita wa adenoids chingana na nyuru na nyamu reu ukethera thine mwe ukaja kuthaitwa avoidere kana itombere kurigiria manto ja mwe mwana ari munini tuthingetha twina changamoto yu kana challenges yu gito kia mbere ukethera muntu ena gakenke ende takwiria na gakenke no tumira spray ni nto bimwe bituma bikairete mwana kana yala njezirete ta mwana akaraingana na ikyo mberaga muntu mberaga nto baba ingi atiri ukeja kwithwa inya mwana okukuyage ni bakejo kuriongera no ina kana gakenke pere please bukeja gwako bukeja bwagite spray ni unto boy bakeja bakabagwate mwana oku imarajare kama daja to bakite spray kuma ukimya ki ukionde ote survive kaire mwana uno hospitali on off kuingana. Number 2 para bege baeja gakenke ntuko chionde kuredo in July kana ire kana gaitombe kwa rujene uketha baba karaba itombe kanga kana kaninti ni rujene thina cha kuingana igakara chigo chumbura kina kyo gituma mwana kara aingana nyuru ibano bakutha bena thina bena mantu cha gwikirana bao ngu star soft kana ndauni kwinde bwije kintu gitwa star soft kana ndauni ukagara wigikara mwana ikenda nguo yera ankwire kwera kura nguo ikwera isaba kana gagukaera buthongi ene na gwethe nero keji kuona kimantu ja kwera kou imantu ja maingi mono kethera ana baba ingi mono tumwe kana baire actually akwi 98% ana baba ingi utana baingi batichumbora ithina iu no tuna itwa ere nguchiana no makato ikaere down na star soft kakenge kana ndigita leonde imagine tobiringeti imagine bebeso mading nguo chionde birabi ariye tandene bionde bie na down mwana ikara ikucha yake into bikwera ukethera kana kau takare kaingana para bangi bena aciari ba ntomurume na bo kara bainyunya thigara no keje kwithwa kwi aciari bamwe nabo ba rume nao bate andabu kapisa banyunyara thigara nya nyomba. Actually ndingienda kuria mtu onde oro smokaga na wina kana kanintini please umagara wite mwankanjerene naria ukavutira thigara nao riu ukenje uvutite thigara tikumagara inyao me au nyume nyomba mbiria kuvutiro pamokethera na baba ingi bakuingana no tubamirukiria ya thigara kwou kimantu jagia kuingana twana twaingana nyuru ituikwe sibitari twewe ndawa na baewa ndawa pagakara bwega itutige kugureana ndawa over the counter angauta over the counter ga mwana kuna kuingana mwike sibitari na tegerwe onekane thina kana extent ya kuingana kuu.